Pomozite Andreji Lisac. To je način da Andreja osnovne život, transplantacije srca. Ali sigurno sam da postoje ljudi dobrog srca koji će shvatiti naš problem i razumjeti našu muku. Pozovite 1416. Vrijeme ističe. Jedan 416, vjerujemo da će mnogi od vas ovaj broj upravo sada da pozovu i tako da pomognu, da se skupe sredstva za transplantaciju srca koja je neophodna za dalji život Andreje Lisac. Tim povodom naši današnji gosti su Slavoljub Stanišić, predsjednik udruženja Jedno srce, jedan svijet, i Teja Borjanić, drugarica sestre Andreje Lisac. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, Andreja Lisac je za nepun mjesec dana saznala da boluje od teške bolesti, dilatativne kardiomiopatije, što u principu znači da njeno srce nema onu funkciju, dakle kada bismo onako laički i prostim jezikom objasnili, da nema funkciju koju treba da obavlja i neophodna je transplantacija. Brzo su se uključili svi prijatelji i poznanici. Evo, koliko je to sredstava, s obzirom da ste u organizacionom odboru, koja treba prikupiti? Tako, nažalost, naša Andreja treba hitnu transplantaciju srca. Prvobitni predviđanja doktora je bilo da ima 6 mjeseci života sa ovim sada srcem. Međutim, prije 20 dana dobila je jednu virozicu gdje stanje njezino se iskomplikovalo, da je bukvalno hitno potrebna transplantacija srca. Trenutno, znači, ona se nalazi u kliničkom centru u Beču koji bi trebao da izvrši transplantaciju srca i sredstva koje su nam neophodna da bi Andreja bila stavljena na listu donatora, na listu čekanja za donatora, jesu 80.000 eura. Sama transplantacija srca, znači, pored ti 80.000 eura, predviđa se da je ukupna negdje cijena oko 150.000 eura za tu transplantaciju srca. Ono što je također zanimljivo da su i ovoga puta mnogi dobri ljudi, ne samo u Banja Luci, nego u cijeloj Republici Srpskoj pokazali svoju humanost, što se vidi i po spisku zaista ljudi koji su bili humani, koji su bili darovatelji, da tako kažemo, iz cijele Republike Srpske na sajtu www.andrealisac.com. Evo i mi upravo gledamo u našem displeju iza nas fotografije Andreje Lisac, djevojčica koja je ove godine, odnosno ove školske godine upisala prvi razred tehnološke škole. I ono što je zanimljivo, dakle ono što smo već na početku rekli, jeste da su se svi zaista uključili da pomognu Andreji, a ono što je danas aktuelno jeste akcija njenih drugara u tehničkoj školi. S obzirom da se bliži 8. mart, oni su došli na jednu zaista prelijepu ideju, a to je da za samo 3 do 5 konvertibilnih maraka nude usluge, ali o tome će nam evo više reći Teja. Pa kao tim koji je u stvari spreman da pomogne Andreji, organizovali smo niz akcija. Prva od akcija je danas, znači 5.3. Pored akcije u tehnološkoj školi gdje će biti vršene znači sve frizersko-kozmetičke usluge, kao što ste rekli po cijeni od 3 do 5 maraka. Prva danas akcija jeste također u osnovnoj školi Borislav Stanković gdje je organizovan plesno-humanitarni koncert, to je takmičenje. Dobili smo potporu znači većine svih plesnih klubova iz Banja Luke koji će uveličati svojim prisustvom taj događaj i pomoći da skupimo određenu svotu koja je potrebna Andreji. Također, pored ove akcije, postoji još niz akcija koji će se sprovoditi u mjesecu martu. Jedan sličan takav jeste u restoranu Stara Ada koji će biti 14.3. Tu je znači humanitarno veče koje će također doprinijeti da se skupi novac. Sljedeća akcija jeste 19.3. Kao bivš učenica gimnazije i Janina drugarica Andrejine sestre sam bila slobodna, obratila sam se gimnaziji, odabrana nam je svirka pop rock karaktera 19.3. sa početkom u 19 časova
Takođe, sav prihod od ulaznica kao i prihod iz humanitarnih kutija biti uplaćen na Andrejin račun. I zadnja manifestacija koja će bilježiti akciju za pomoć Andreji biti 29.3. u klubu Kruna, gdje očekujemo veliki odziv ljudi jer smo kao tim koji pomaže Andreji stupili u kontakt sa timom ljudi koji je pomagao malom Andriji Lakiću. Naravno, dobili smo okosnicu kako se radi takav tip žuti, tako da očekujemo veliki odziv i da ovaj projekat uspije. Naravno da se što prije sredstva prikupe kako bi se transplantacija, odnosno sama operacija, mogla izvesti što prije. Kada je riječ upravo o brzini skupljanja sredstava, s obzirom da ste na čelu jedne organizacije koja se upravo bavi tim humanim stvarima, koliko je zaista teško, odnosno koliko organizovati brzinu, da tako kažemo, prikupljanja novca? Samo ova informacija da je, znači, da smo sa 6 mjeseci dobili mjesec dana prostora da skupimo novac nam je napravilo veliki problem. Ovo su ogromna količina sredstava, znači oko 300.000 maraka u pitanju, mada i više u pitanju. Znači, ovakva sredstva se ne mogu skupiti bez pomoći države, to je definitivno. I ovom prilikom se zahvalio predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku koji je već izašao u susret porodici Lisac. Također, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske se uključio u ovu akciju u skladu sa svojim zakonskim mogućnostima i okvirima za ovu vrstu operacije koja može da se odradi. Iskoristio ovu priliku da se zahvalim porodici Lakić koji su u svojim najtežim momentima životnim odlučili i juče su uplatili jedna određena sredstva na račun Andreje Lisac za pomoći za njezinu operaciju. Također svim ljudima dobre volje koji iz dana u dan uplaćuju i uplate pristižu. Međutim, ponavljam, 300.000 maraka su ogromna sredstva. Tako da vrijeme ne igra na našu stranu, vremena ima strašno malo. Porodica Lisac, otac, znači Goran Lisac je prodao stan u Banja Luci da bi pokrio troškove koje do sadašnjeg liječenja, jer do sada je negdje oko 42.000 eura potrošeno na liječenje. Tako da vremena imamo malo i pozivam, znači, ljude da se jave ako mogu da pomognu ovu našu akciju koju smo pokrenuli. Ja se nadam da će i emisijama na programu Radio Televizije Republike Srpske i ovim vašim gostovanjem da će zaista odaziv svih humanih ljudi biti što veći. Evo da kažemo informaciju našim gledalcima da je u ponedeljak u 12 časova emisija U fokusu također posvećena upravo ovoj humanitarnoj akciji i što prijem ozdravljenju Andreje Lisac. Ja se iskreno nadam da ćemo moći u doglednom periodu da ugostimo Andreju Lisac i da popričamo sa njom, da će zaista da se oporavi i da dobije novo srce. Ja se zahvaljujem na gostovanju, a još jedan put pozivam sve dame da danas posjete tehnološku školu i na taj način da daju svoj doprinos ovoj humanitarnoj akciji. Dakle, pedikir, manikir ili možda pak frizura. Neka bude ove subote izbor tehnološka škola, učinit ćete jedno dobro djelo, a imat ćete frizuru i bit ćete sređeni kako to znaju i kako to rade učenici.